kayo atong maestro da. Mao ba? Isog kayo tong maestro. Hala, isog di ay kayo atong maestro. Isog yun kayo. Hala, Yan na si sir. good morning class. Good morning, sir. Atong subject karon. History. Ikaw unyot, kinsay unang presidente sa Pilipinas? Aguinaldo, sir. Okay. Ikaw, kinsay nagpatay nila Lapu-Lapu? Ha? Kinsa? Jake? Si Magellan, sir. Ay, Magellan. Anong nagkapalapali naman na? Ikaw, maduna. Ay, maluoy ka, sir. Dili ako nagpatay ni Lapu-Lapu.